Nikšić je u prethodnoj godini osvojio dvije važne titule kojima se brandirao kao grad kulture na europskom nivou. Jedna je naravno Europska prestolnica kulture za 2030. godinu, a druga je titula UNESCO grada muzike, to je članstvo u UNESCO mreži kreativnih gradova. Ono što je prioritet u 2006. godini bit će rad na podizanju kapaciteta kulturnog sektora u gradu i na razvoju publike. Dakle, mi krećemo sa čitavim nizom radionica, kurseva, masterclassova, dovodimo ljude iz raznih krajeva Evrope koji će pomoći lokalnom kulturnom sektoru se razvije, da pripremi sadržaje koji će biti adekvatni za 2019. godinu i, kao što sam rekao, da razvijaju polako publiku, to je da upoznaju nikšićsku publiku sa nečim što su najnovije savremene tendencije u kulturi i umjetnosti. Kako vrijeme bude prolazilo na toj putanji do 2030. svake godine će se sve intenzivniji i veći broj sadržaja dešavati u gradu. Tako da želim da pozovem sve ljude koji su zainteresovani za kulturu, za umjetnost i uopšte za umjetnički spektakl u širem smislu da dođu i budu gosti u Nikšiću 26. i narednih godina.